оиди робитаҳои байни Тоҷикистон ва Қирғизистон гуфта мумкин аст ки дар сатҳи давлат ягон мушкилоти мо нест. мо якҷоя ба баъзе созмонҳо якҷоя ворид шуда ҳастем. дар сатҳи бисёрҷониба дар ҳайати созмони давлатҳои муштараку мануфи ҳамкорӣ дорем. хуб дар сатҳи дуҷониба мо ҳамкорӣ дорем. шартномаҳои зиёд имзо шудааст. соли гузашта раис ҷумҳури ҳам Тоҷикистон ва ҳам Қирғизистон бо ҳамдигар вохӯрда буданд дар Қирғизистон ва дар Тоҷикистон ва масъалаҳои мубрами муносибати дуҷониба бисёр хеле хуб бо муваффақият анҷом ёфт ва ба хулоса омаданд ки ягон масъалае нест ки онро мо ҳал карда натавонем байни ду давлати ҳамсоя. одатан ҳамсояҳоро ҳеҷ ки интихоб намекунад. мо абадӣ акнун ҳамсоя ҳастем. аммо он гӯшинҳое ки дар сатҳи баланд мешавад, онро бояд ба амал бародан лозим аст. инро ки ба ӯҳда гирифтааст? ба ин ки масъул ҳаст? ба ин ба фикри ман вақте ки шартномаҳо имзо мешаванд, ин шартномаҳо бо ҳамаи вазоратҳо, вазоратҳои соҳавӣ маслиҳат мешавад. онҳо ба ӯҳда мегиранд ва бояд онҳо барои иҷроиши онҳо самгир шаванд. ба ғайр аз ин дар гӯем Қирғизистон сафорати Тоҷикистон мавҷуд аст. вай масъул аст ки дар бораи раванди иҷроиши ин шартномаҳои дуҷониба бояд назорат кунад ва ҳаракат ба харҷ андозад ки онҳо иҷро шаванд. инчунин дар ин ҷо сафорати Қирғизистон мавҷуд аст дар Тоҷикистон. онҳо ҳам бояд бо ин фаъолият машғул шаванд. ба фикри ман тасодуфӣ нест ки дар рӯзҳои наздик сафири Тоҷикистон дар Қирғизистон иваз карда шуд. агар сафирҳо барои наздик шудан, барои ҳаллу фасли муносибатҳои ду давлат самгир шаванду ба муваффақият расанд, ин хизмати албатта сафир ҳаст. намояндаи раис ҷумҳури мо дар ҳамон давлат ҳаст. ва баръакс, агар муносибатҳо ҳаллу фасл наёбанд, муташанниж гарданд, инам чӣ хеле ки мегӯянд хизмати номуваффақати бемуваффақияти сафир гуфтан мумкин аст. вақте ки сардарони давлат бисёр шартномаҳои хеле муфидро имзо мекунанд, баъзан роҳбарони муассисаҳо, вазоратҳо, олимон дар бораи мефахранд ки дар ҳамин гӯшинид мана фалон миқдор шартнома имзо карда шуд. ба фикри ман худи ҳамин миқдори шартномаҳо ин нишондиҳанда нест. нишондиҳанда он аст ки чӣ гуна ин шартномаҳо ба иҷро мерасанд. ва бинобар ин бояд мо баъд аз имзо шудани шартномаҳо миёнро баста барои иҷрошавии онҳо чикор кунем, кӯшиш кунем. хеле кам масалан мо медонем ки гӯем дар бораи ҷамъбаст кардани ҳамин ҳар гӯем сол чӣ гуна ҳамин шартномаҳо чӣ миқдор иҷро карда шуданд ё нашуданд, ба кадом сабаб нашуданд, бо ин хизмате ки буд ва барои чӣ иҷро шуд бо муваффақият, онро таъриф карданд дар кор ва гӯем агар аз тарафи баъзе соҳаҳо
роҳбарони вазарату агар иҷро нашуда ина гуфтан дар корис ки масалан одамҳо вай кунанд нишондиҳандаи ё ин ки беҳтарин воситаи наздик кардани халқҳо ин сатҳи меъёри ҳамкориҳои иқтисодӣ мебошад чӣ қадаре ки муносибатҳои мо хуб шавад бо давлати ҳамсоя дигар масъалаҳо зуд ҳал мешаванд аммо имрӯз боз як нерӯи дигар пайдо шудааст ин нерӯи нарм мегӯянд мягкая сила мегӯянд ба забони русӣ инро мо бояд ба эътибор гирем ин дар назар дорад ки ба ғайр аз муносибати сиёсӣ ва иқтисодӣ бояд мо ҳамаҷониба гӯем дар соҳаи маориф фарҳанг илм варзиш با هم دیگر همکاری کنیم. خب در این مسئله به فکر من خیلی امکانات زیاد است اما متاسفانه ما آن را استفاده نمی‌کنیم. مثلا کمی از مردم ما می‌داند که گویم با اثر مشهوری خرستان که با مناس بخشیده شده است گویم بسته‌کارای ما آهنگ ایجاد کرده بودند مثال یا اثرهای خیلی مشهوری چینگیز آیتماتوف که در تمام دنیا را اعتراف کردند و در تمام صحنه‌های دنیا آن را گذاشتند ما می‌توانیم این چنین در صحنه‌های ما آن اثر را گذاشته گویم با همین طریق ما اهالی خود را می‌توانیم نزدیک کنیم و مدنیت و فرهنگ دیگر دولت‌ها. ما نباید از آن تجربه‌ای که در دوره شوروی داشتیم حاضر ما مثلا کناره‌گیری کنیم. چگونه عنعنه‌ها در دوره شوروی رابطه‌ها بود در بین اهالی ناحیه‌های هم‌مرز. مسابقه بود. جوان‌های گویم دو دولت با هم دیگر عنعنوی وام می‌خوردند. یک بار در اینجا یک بار در اونجا. اینکه سودای بین منطقوی بین دو تا گویم ناحیه هم مرز خیلی اوج گرفته بود. خیلی اگر تبادل زیاد شود خود همون قهرمان ملی آنها مناس وای اولیدار شده بود با یک دختر تاجیک هم خیلی از تاریخ رابطه های نزدیک داشتیم با آنها. ما باید اینها رو فراموش نکنیم و حرکت کنیم که من اینجا دو تا ناحیه داریم ناحیه اهالیش گویم شهروندان تاجیکستان ملتشان قرغیز است در بدخشان. خب درباره حیات آنها زیادتر باید ما در آنجا با آنها فهمانیم که چگونه آنها ترقی دارند چگونه پیشرفت شدند. بسیار مسئله است که با آنها حل کردن ممکن. مثلا در آن ناحیه‌ای که در اینجا دو ناحیه قرغیزها زندگی میکنند شهروندان تاجیکستان اونجا مسئله های گویم کتاب هست کتاب به زبان گویم قرغیزی چون که آنها هم زبان تاجیک را می‌آموزند زبان دولتی را هم زبان قرغیزی را خوب گویم دیگر مسئله ها بلندبرستای تکمیل اختصاصی معلمانی که در همین ناحیه درس می‌دهند به زبان قرغیزی این را در آنجا ممکن تکمیل اختصاص گذاراندن. تبادل گویم دانشجویان در دانشگاه‌های ما از قرغیزستان در تاجیکستان از تاجیکستان در قرغیزستان و غیره ها. یعنی این یک منبع خیلی زیاد است همین نیروی نرم که این رو ما زیادتر استفاده کنیم. سفر ایجادی گویم هوسکاران ما در آنجا گسترال تئاترهای ما با قرغیزستان و آنها در تاجیکستان مسابقه های ورزشگران نمایشگاهی گویم کتاب ها در اینجا و آنجا و غیره. ببینید چقدر امکانات زیاد است. باید
از این امکانات ما باید چیکار کنیم؟ ثمرناک استفاده نماییم.